agasawa no damdamo daag kaidda bignati tunggal may sa ragragsakda di agpatingga mabuangay ni aring ang kinkinulding tadakwada madanong dajay punto nga agkukuyeg-yeg da agar aruyot nga agtututot napalit aso malpot samit kinimas na ay kumot potokot binting apagdepel salapi apagwelwel anaye mo nakiso tapno di maindol to kaskala no damdamo nga agdin na ti agasawa awan iti masayang oras minuto sige man sulat ta oray permin akitang wenno banbannog masagrabda oray agkot-kotabkab agkabkabigaw sige latta agar aruyot nga agtututot napalit aso malpot samit kinimas na ay kumot potokot tingting apagdepel salapi apagwelwel anaye mon apiso tapno di maindol to agar aruyot nga agtututot napalit aso
isukat ingka maglemlemengan, apay di mo isardeng dayta, parang pustam di ta sugalan. Agasamon ta subsub mo, at dinurap di kayong mo, daytat na ganap mo, tanabi tapken chismoso. Nasakit day tabatiran mo, nablupay tagurong mo, gapot kinapangas mo, namalmalo ka karubayong. O aniyat naganap mo, gapot kinabuklis mo, nagsuwitik ka gobyerno, pagbaludang di pagsat mo. Agring kanukapsat ko, parang kitang iwaras mo, parang tuwa-tuwa ipukaw mo, parang balbaliw iwardas mo. Nawan yaman di problemam, hingain ka pang parikutan, di sumbat kuday ta, ket at damit laken ka. Agring kanukapsat ko, parang kitang iwaras mo, parang tuwa-tuwa ipukaw mo, parang balbaliw iwardas mo. Nawan yaman di problemam, ngain ka pang parikutan, di sumbat kuday ta, ket at damit laken ka. Di sumbat kuday ta, ket at damit laken ka. HBO Records and Oyuboy Production. Ni Mang Boyet napeklan ababaero, tirain na uray painokim mabaliw, awan pilyen na nga langa uray sino, basta nagblaus ken nagpalda sige manso. Certified at chick boy ni Mang Boyet, patulan na uray anyat itsura na minsan nga aldaw na buking ni bakit na, ngadda sa bali akakibkibin na. Ay Mang Boyet, naalakan, nagkararagken, naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igyem na abadang, nukumangamin, linepelam, taarem mo ngaglaplakunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ni Mang Boyet natangken ti ulo na, di agnakem muray palken ni bakit na, gaputi arem na adi matetelan, ni Boyet kanayong nga madugulan. Ay Mang Boyet,
naalakan agkararag ken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang nukumang amin pinepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam ay mangboyet na alakan agkararag ken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang nukumang amin pinepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam ay mangboyet na alakan agkararag ken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang nukumang amin tinepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam ay apo barok boyet binagbagaan ka lang anong gabi din di ka tumat gaming mamatmatik ang nilulong nga simpot deta timaganganad mo barok Ni manang siya na napanagkijenda Ti si dadaken ni mister na Amum ka di tinagatang na Tilapia nga at barbon na Idi sumagpeten ni mister na Inangot-angot na di tilapia Anya timas na kinuna na Agsida barbunan at tilapia Ayan niya imas na nagsida tilapia nga at barbon na Ayan niya imas na nagsida tilapia nga at barbon na Itintamangan ni mister na napalaron ti si daaw na Naday ti si dada at tilapia at da kinagat na at talaba Ay bay ang deta sumbat ti manang siya na Taday tapang paimas na Kita engket nakang na nga sida en barbunan at tilapia Ayan niya imas na nagsida tilapia nga at barbon na Ayan niya imas na nagsida tilapia nga at barbon na Sipod maramanan na aha dayto yan sa pulen na barbunan at tilapia Di manang siya na napanagkijenda Di si dadaken ni mister na Amum ka di tinagatang na Tilapia nga at
sariksikam a pagtubo ti dutdut na. Dahil kawitan ni tatanggit na ungit, kumarit-karit sumar sariksik, isu ti ari kawitan kaaruba, kamanukan Texas awan at Russell na. Peke-pekelen ni tatang, apro-aprosan ni tatang, ablo-ablongin ni tatang, chay manok na lumabigatan. Peke-pekelen ni tatang, apro-aprosan ni tatang, ablo-ablongin ni tatang, tarakin na akawitan. Dakit ti ulo kawitan ni tatang, adu ti agna kaslakan kobra, agtartarao lumabigatan, ringin nati sanga kaaruba. Peke-pekelen ni tatang, apro-aprosan ni tatang, ablo-ablongin ni tatang, chay manok na lumabigatan. Peke-pekelen ni tatang, apro-aprosan ni tatang, ablo-ablongin ni tatang, tarakin na akawitan. Peke-pekelen ni tatang, apro-aprosan ni tatang, ablo-ablongin ni tatang, chay manok na lumabigatan. Ano sakta ang dud mo na alsem man tapay mo ken uray pay tinikap day tatinged mo inay ayak katinapod no uray tingi tapatong mo dungdung wen ka uray suyag kaagong mo day tarupam dipig analapad day tasakam sakang alupyad day taimam nawaratiwad tasubsub mo at itug abaliktad ragrag sakko di agresat nuta lang amin di mabuybuyan dadakkel man tangipen mo nalawaman tangiwat mo ken uray pay nabangsit day tasang aw mo kinamanaw man tateltel mo kinurad man tapatong mo sikat mang liwliwa ragsak na katoy biyag ko
kang alupyad. Dayta imam na waradiwad, tasubsob mo at itug abaliktad. Ragrag sakko idi agresat, nuta lang amiti mabuy-buya. Dayta rupam pipig-ana lapad, dayta satam sakang alupyad. Dayta imam na waradiwad, tasubsob mo at idug abaliktad. Ragrag sakko idi agresat, nuta lang amiti mabuy-buya. Dayta imam na waradiwad, tasubsob mo at idug abaliktad. Ragrag sakko idi agresat, nuta lang amiti mabuy-buya. Ragrag sakko idi agresat, nuta lang amiti mabuy-buya. Oras nan asyak tayo matayo, ket liklikak na uyong abaket ko. Sit-sit na laeng makapanerbiyos, kusilap na kaslakimat at dumalapos. No nakagem-gem, gumutukot to'y tumingin. Aginaw kakulana, siyak tutay tumarayen. Jak maitured bay, nga ina sa batin. Tay uyong nakasla bagyo at tupakin. Jak maitur, no sa dilak amig to. Gabut kinauyong ni bakit ko. Aklunek nagbalinak anarukop, agkulpi at metten no isod di agsyudo. Agkakamakam nung siyak di danugan na, buksiken rupak isot pancing bagna. Gapulaeng ta di ko dendenggen, ngamin kanayon nak abaon baunen. Jak maitur, no sa dilak amig to. Gabut kinauyong ni bakit ko. Aglunek nagbalinak anarukop, agkulpi agmetten no isot ti agsyudot.
No nakagem-gem kumutukot to'y tumingin. Aginaw ka kunana siyak tutay tumarayen. Diyak maitured pa'y nga inak sa baten. Tay uyong nakas na bagyo at tubagin. Diyak maitur no sa emtilak amek do. Kaput kinauyong ni bakit ko. Aglunet nagbalinag anarukob. Agkulpi at meten no iso ti agsyudod. Diyak na itur di sa emtilak amek do. Kaput kinauyong ni bakit ko. Aglunet nagbalinag anarukob. Agkulpi at meten no iso ti agsyudod. Manipod itan, baliwag ti usok. Yaton agayaten, tay bakit wenno bato. Agayatat tulaeng mismo ano biyan kabagis ko. Idapay met nagkasar, tikat ka inagaw ko. Nila kabagis, pinakakaasi. Tadi na amot palimen mi kenobya na. Uray nuliklikak, ket sumabat-sabat. Yak ang tagtagari, ngem manong kunanamit. Nobyang kabagis, ipapapasulit. Tain yang angaw ko, ket inpay-pay sunamit. No update kami, ititeng at rarati. Awan nagtatagari, no madamat arakot ni. Ay ating ko, si katibiyat ko. Nalalaingat ngem ni kabagis ko. Ay ating ko, uuntoy biyak